Okay, my name is Mkhululi Chimoi. I'm actually a freelance journalist. Ngihlala lana ngase-South Africa. Usho ukuthi kuyajabulisa ukubona amaphoyisa esethethe isinyathelo sokubana beqale ukubana belandelele udaba lokubulawa kukaNozindaba uNare. Kodwa-ke into kumele sibhekele njengabantu ukuthi le into ayikho ngokubana uNare okufanele alandelelwe le, ngoba abantu babulawa imihla nemihla lana e-South Africa, ndikakhulu abantu abakuza ngaphandle, abantu abababiza ama-foreigners. Abaningi bakhona sebangcwatshwa emazweni abahlukehlukeneyo, kodwa-ke akukho uphenyo olwayenzakalayo, okusho ukuthi uNare njengomuntu oyaziwayo ube nenhlanhla enkulu ukubana udaba lwakhe lulandelele. Kodwa-ke ngiyagqugquzela, ngiya-challenge njalo abonozindaba ukubana bethathe lesi sinyathelo ukubana belandelele amacala wonke okubulawa kwabantu kuma-police station wonke across ilizwe. Ma onozindaba bengayenza lelo hlelo ukubana bebone ukubana bayenza kanjani, ukubana bafinyelele emaphoyiseni bafune imininingwana ephathelana labantu ababulawayo, ukulandelele zonke izigebengu lezi ziboshwe. Ngiyabonga.